Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Dios tamañanaka kazungapagmi. Ñuka Diosa, kambak munayta ruraspami kushikuni. Kan mandashkataka ñuka shungupimari wakichini nirkanimi. Salmo 48. Kanmi ñuka Dios kangi. Kambak munayta ruranata yasachiwayari. Kambak sumak espíritu llatak. Ñukataka ashiñampi pusawachun. Salmo 143:10. Punllantami pandachisha nihyuykunawan chimbapuranchik. Ñukanchikka kayta chayta ruytukunchikmi harkaringapaq. Y chaytaka runatakmi kanchik. Ama pandarinkapaq, ama huchashinkapaq. Chashna kaqpipish tentaciones kunaka tiyangataqmi. Pandarina, huchashina oportunidadwan muyunchishka shinami kanchik. Shuk mapa mana alli yuy kaytukun. Shuktajkunapa ñawpaqpi alli sakirinkapaq Susana tiyaytukun. Mana kashpaka ñukanchikllatik ashtawan yalli kashkata yuyana. Shinallatik mana riqsirina tukuy imapish y a Diospaq mana quyipaqtapish kuyashkallamanta kashkata. Wakinpika pandarina yuykuna tentaciones kunaka poderta charik shinami kan. Chayshina punllakuna shamukpika ñukanchikka harkarinatami yachanakanchik. Diosta mañana mana kashpaka shuk riqsishkata kayana ñukanchikmanta mañachun. Wakinpika shuk trampa shinami kaytukun. Chaytaka mana rikuy tukunchikchu. Shuk uchilla linchi challwata muyunchishka shinami kaytukun. Chay linchi ukupi kashpapish mana payka yachanchu. Chayshinallatikmi kaytukunchik ñukanchikpish shuk tentacionpi. Imatati rurashun chayshina tentaciones kunawanka, chay pandachik yuykunawanka. Poderta charikkuna shinami kan, shinallatik mana rikuypaq kunami kan, shinapish ya Diosmantami karuyachikun. Ya Diostami mañana kanchik. Kanmanta shinallatik kanta fiñaqmanta pudishpaka ashtawan karupi kay. Ama yuyaychu, chay rupakun ninapika mana huchullapichu kani. Mana rupashachu nishpaka ama yuyaychu. Ashtawanpish yuypi charishun, paymi ñukanchikta kacharichishanin. Chaypaqka ñukanchikmi paypaq ñawpaqpi kumurina kanchik. Ñukanchik kawsayta payman kunakanchik. Kambaq tentaciones kunamanta, ima vicios kunamanta, imakunapi watarishka shina kawsakumantaka, y a Diosmi ashtawan poderta charin. Chaymanta paypaq makipi punllanta mingari, paymi kambaq shunqutaka alli pushanga, paypaq ñankunapi kushikushpa kawsachun. Hawapacha yaya, kambaq huchayillak Espíritu Santo huchamanta wakichichunmi ministipani. Chayshina punllakunapika ñuka shunquta kanman pushapay. Ñuka munaykunata, ñuka yuykunata kambaq makipi michurani. Apunchi Jesús, yachanimi kancha tukuyta paqtachina kashkata. Kampi tukuy shunquwan mana krishkata perdonaylla. Rikuchiway ñuka kawsaypi imakunatatik kambaq makipi churana kani. Tukuy ñuka huchakunamanta kishpichiway. Fuerzata kuway. Ñuka shunqupika ashtawan kanta mashkankapaq. Kanmi tukuy poderta charinki. Ñuka kariyak shunquta musuyachinkapaq. Apu Jesús, kambaq munayta ñuka kawsaypi paqtachipay. Kunanka shuk kasuq shunquta kuway. Jesuspaq shutipi chashna kachun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.